man, wake up. Oh shit! Oh shit! Imana y'u Rwanda. Vuba vuba. Wese munyishije nawe vuba vuba. Agizera akubu ni wasanga uri bunkurikirane kugira mu gitondo. Aho ni wasanga ari ya furate meruka kwiba. Akoreka mbere ke nundi. Bombastic side eye. Man, ziko man yatsinze ibitego bitanu man. Yakayina breakinze man. Shawe ngwaye wayariye kabisa. Ndetse nikaragamo mu bindi ni hehe? Uraje uranguriramo icyuma inzoga. Uretse gurute wihuzagurika bro man. Umwana rwamagaye. Cica. Bebe. Ndi hano gatoya nahita nkugwiramo ku kanya man. Turazunguza ibintu bya Yves na Yves se gutya soke. Aho nari ndarite nizana na rwano rw'urufuka ndarwambara ariko warunyambika none ndavuga urupridance man. Sawa nari vabro reka ite nyumwe nkugwiramo cyacya bazanye vie bigende tu. Fone nirios asi kibazo cya fone ya rero battery yara. Ubundi niwo mwana usibyo kunyine na battery. Imana y'u Rwanda ubwo se iyi ni indi byinshi ifite ameza nga nari bukunda. Barigera biryo mwana nyine. Sawa nari. Imana y'u Rwanda nibonye mu ndege n'ikira muri September ya Kongo shimwe n'icyo mbato kimara guseseshwe n'itakumba. Sese bagenda asalamu maniga. Salamu bro wanjye. Kumbara wagira wayo byose. Wapi mago ni kuyoboza. Taka stinje genda kibora mu ndege Mana wagenze dire mera nihe mana wagenze. Iremera se? Iremera mana. Chano ka gitumbu nguruka ruzi kamari maje no kwambika na kwamwa. Catch this man why fuck you maniga. Where this was score man. Where it come? Oh shit! Oh shit! Unagwanya ya. No. Nago msijana 1:55 AM. Umuto titi. Tell me what you really are. I just wanna make you mine. Since ukonomba na. Oh shit! Wahaguruka so taramubona. Bushuye maranye imyaka 2 sha. Ako cyagifuka nakiza icyo bambara muri gombora. Ariko nacyo ndakurira ngo ibinyabazungu nabyo menyere. Kinga shadore nagiye nahejo. Kuri gukomanga ngaho wimeze bite nkaho gukomanga ku muryango munini. Nibonye mu negiro cyane bwa September ya Kongo shimwe n'imari. W'intano va mu magambo. Niba giye ingofero yinzanire. Wowe bimeze bite rero? Ni sawa. Aho ngabwo ntiwazanyemo inkota. Inkota se ndo mucengeza. Hanyuma uri kugenzwa n'icyane mbwira. Cyegendesha munagendesha ibirenge. Abwo hano muri Amerika katari kwawe. Gira vuba mireza. Kwa kwanye twihutije. Nope. Why? Imana y'u Rwanda. Vuba. Wese munyishije nawe vuba. Umurashanari buzana. Kingura. Berega kana ko kararungurutse jyana. Ukine bote bakuri. No. Ubunuko nkurindi mikungugu. Kukubona happy every day. Ready to be your slave. Minduka umuntu bibone. Oh shit! Bro, zibibaye wowe. Abaye kisema. Santu wa muntu bari kubututi kubambuviza amazi. No. Telefone yaje barayitwara. Uvuye hano umbwira ngo ugiye kurya umwana bigenze bite? None kuje mu gatebe. Jekana muzizi. Kuitura mu mujidura man. Tujyana mwara kunyara ko muntu. Yeserire nayo. Hako bundi wakigera. Weri kosi. Yego boss. No nabya kote narinze nyotondera kuca ibihano. Bose amazimitsa ncibihano walaye. Wewe uri mu biki? Mezete boss. ntukajya usuza navugana na kumanyoko
gusa n'ukuri gusa nk'umudurisha bose njyewe urakubitana murakubitana narizanye muranyanduriza ikote aho ubwo randora tugiye kugenda ukumva muhira imbiwe uri kubyumva muhira imbiwe bose ntundatisha ubwo bufuka bwawe nahita nkumena nako bose bose ndamwishe mwishe bose ndamwishe urapfuye se maguruka iwagize iki ko nshobora kugenda ugasanga baranyishe ndakwibikira ariko mbo mwazi ko kireba okay ntacyo tukire nituvaho tugiye ngahita nguhanye ye bose ndabona nshaka kumanyuka ngwino ndihumye nyine mani uzi ibintu nkoreye baba we ako tugende ndamukuramo nyababyeyi ariko mureka ngwizu araka ureze kujya niga ko tugende nkwere gende ndamukuramo nyababyeyi bimuja amaso umwe yiza kuvugisha mani bamubwire mani nibwo twize kugirana bifu za dande ariko zinakaze birenze ngo gukubita akantu k'akamaburo ushaka kumvunira umuntu kuko neze kubona uri ibanda ushobora kuba warya n'amara y'umuntu meza ayo ndajyanwa nangahe amafaranga 2,000 ahubwo warinda twagiye yose manene man sikari birabiragara man reka nuriya turi n'icyo dufa ako siko nabonye rumwe nkabona ari babirira shamwana bose mukubite mushwanya guzumuzanira amabya yabo karane yose imikigeni mbona yahageze Bosha tugenda ariko bose kajya mu toni iki se kandi baraba ni gose uri kubona hari bitanye ikibazo nabo hagati aho rero nuba kwitukanzanira amabya yabo nacyo gifite imisatsi nk'iya Bobo Marley se cyo cyane kukibona utambwira ko nakira kimeze nk'inyumbati bateye mu Burayi nacyo kirimo aho unzanira amabya yabo ukaragira urashaka n'amabya atandatu yaragaze mbere itone yo nongeye ngo nushaka kugira nzere mu gihaha cy'ibumoso ndakije nje guruka shaguruka kare ni gashyashya nyambika gakote nganyambika gakote bose ukankwereka bitamushaje kubita makuru nyambika neza abakire kare ko twabayeho no ubundi kangure bose ako ga telefone ka je muzane durano nkataye ni muhano ugataye utagahinda bitesha saja barambwiye mwese ngo mite mbarangiza uramangaye birangiye mite njye nice ka bose abangahe ahubwo kwitwa kose man wo umushoro wewe mangu ngoreye mu giti urambaza ikibuga nta bico ndavuga na wakara bwana ushaka yazana bikura wewe pagasi wewe kwita uburezi sha kwita mugenzi wawe bikosha no bose watumye kwiba babese ari no wari araje wewe nakujyabo umva mabwire ni system ya nyuma nakujyabo nundi muti nakinga bose muzongeye kumenyera ubu nagiye kura bose atanyishu uvuna ikindi kandi tuzongera guhura mujye mubona mu gice irukana sawa kabisa ubudagiye uginga we n'ikindi gihe ubona abantu ikimwe abaginga